I lako. Držiš lako, nemoj da ga juriš, nemoj da pokušavaš sad da usmeravaš lako. Samo priljubi u sebe, ključi. Odmah zatim spusti svoj dlan na njegov triceps. Iz ove pozicije sada spustiš ruku na dlan, na njegov potiljak i sad ćemo malo kolenove koristiti. Hoću da koleno svojim napadneš, udraš dio njegove kutir. Dobar, rano. 1, 2, 3, ajde, go! Ako ruku savijam i dolazim u poziciju 2. Ovo ne slijedi preko ove njegove. Sada savijam ruku i dobro, to je to. Ako je dobro, nemoj da gledam dobro. Kad stavljam, ali bi curilo dalje, dobijam ga, sejam.